and welcome to my vlog. सो अहिले चाहिँ अलरेडी 6:38 भइसकेको छ अनि यता चाहिँ घाम लागिरहेको छ, यु क्यान सी इट। र हामी चाहिँ मार्केट जाँदैछौँ, सायद प्राइमार्क। सो म चाहिँ के लिन्छु, कसरी लिन्छु म देखाउने छु। सो आज काम थियो नि। गएँ आज दिएको बेला त। ब्रेक सिक्यौ त ब्रेक सिक्यौ हैन? तेल पनि हाल्नु ए भोलिलाई भोलि आउँछ मेरो। मलाई भनिदिनु च्यानलमा उही हो सम्झना रेडी बन्द भइसक्यो। कति बजी पुग्नु? प्राइमार्कमा अलिकति सामान लिएर हामी चाहिँ टेस्को गएर हल्का ग्रोसरी लिएर घरतिर फर्क्यौँ। Mama was so upset. They said, "Who are you?" And he didn't respond right away, so they apprehended him and took him in. They didn't hurt him. They just took him in. Said, "Until you tell us who you are and what business you have crossing through our town, you know, we got families here, we have kids here. Like, we're not going to let you just some strange group of people come through with their leader." So they capture this guy Thumam, and they take him and they tie him to one of the pillars in the masjid. Can you imagine? एक्लै जान्न म त्यो अरू भाइहरू छ, उनीहरूले भाइहरू छैन, भाइ छ एउटा, त्यसले पे गर्छ अलिकति। तर त्यसलाई नि फाइदै छ, किनभने मान्दै भन्दैन। मैले त सोलिड लाइन क्रस गरेर आफै झगडा गर्दैछु, के थाहा त। मैले 70 पाउन्ड तिरेको यहाँनिर एउटा भाइले चिम्पुराएँ।